دەستی ئالیکاریێ هێدی دگهیژە لێ ئەم هەموو دزانن مەسەلە دەماک و مەسەلە کوردستان بە باکوورێ کوردستان بە ئەو ئالیکاریە کو تێ bi derengî tê xemsarin neweke bajarên Tirkiyê ne li beramberî karesatên ku li wir çê dibin îcar xelkê Bakurê Kurdistan bi xwe niha li ser Twitterê min dît meselen bang dikin kampaniyan dest pê dikin û alîkariyê digihînin wir em hêvî dikin ji Başûrê Kurdistan jî emro hawkariyەkan zêtir dibin şew direng bû duêne şewî direng bû renga destî hawkarî navçekanî dewrûber direngtir bigene şonexweyan بەڵام دڵنیایی ئەمڕۆ يعني ئەو گیانی نەتەوەی و کوردانەی کە لە ناخی ئێمە هەیە لە کەم شوێنی دنیا هەیە هێوی هەمومان خۆمان بە خاوەنی یەکە زانین ینی باکوور خۆی بە خاوەنی باشوورە زانێت باشوور خۆی بە خاوەنی ڕۆژهەڵاتە زانێت ملەتبوون ئەوەیە بە دڵنیایی چاوەڕێکری ئەمڕۆ حکوومەتی شیان دام و دەستگا فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان دەستگا خێرخوازیە بارزانانی مەسەلەن دەستی ئالیکاریە گەهاندیە gelek deveran li Dunyayê û hemû aliyên Kurdistanê jî çi rojhilat be çi rojava be çi bakur be her tim dezgeha xêrxwaziya barzanî li wir hatiye dîtin duh bi şev li ser Twitterê dîsa xelkê Bakurê Kurdistan daxwaz dikirin ku dezgeha xêrxwaziya barzanî xwe bikîne hewara wan jî ji ber ku dibêjin tu dezgeheke me din weke dezgeha xêrxwaziya barzanî bi rêkûpêk û rêkxistin û mezin nîne hêvî dikin ku destê alîkariyê bigîje wan ez jî di wê baweriyê de me wê kek Musa û temamê tîmê amade bin ji bo alîkariya birayên xwe yên Bakurê Kurdistanê bikin.